Arning samai birta kalang rapet do anarat kan smi aprang sinil hin bens kardom lang pajriklo kardom non arning samai birta ke than pon jibang nili jidkramsa lasi non birta thepi lang ponisina tapan ka ketia pisu apok edaphan apran armudet asamalong non malom prexam ahawaralong ka thale siding pon bomlo lasi karbiara tumta kidu chorok tok ji aphan KSA tum pen ka chuningri Socheng Amran Border Development Block Committee atum chapatrupi panalong rong thongke pra hini arat tum thurun paksi langkiro arong atowar ke selampon Karbi Longri Sen Supplier Associations atum pen pherengkia maikangni Dipu Medical College and Hospital along HPV Vaccination Drive asai make paman pon non birta puthot angton pen langpon isinan Bogojan Police Station ke parapon angkang hatigau kawaram arong amekar tapan kakoti abang apisu apok eraphan apran charmudat birta kripdun long ateng luputangti jakong ni phai engkora pli ada por phai trokra minute pli ke pra pho apor malom kolita kakoti amithang ahem arum arlo olong matsi ahring tangrak pen aring husu thekpon longsi tongse korpen Bogojan Civil Hospital along anpon lo bonda Bogojan Civil Hospital along keli anbangki kalita kakoti the avilu busi doctor atum pen pachini pon lo tapan ka kuti aphan sami Bogojan raikom saki tumpen nep ingnang pon cheklo lapan ki tapan ka kuti sami apisu apok eraphan apran char mudet busi chikubir pon lo kita kridun bom ahud anbangki tapan ka kuti sami apisu apok eraphan kupi potong apran char mudet lo ni patini pon tek thelang Bogojan raikom saki tumpen sami tapan ka kuti aphan sami karjupater tewa siding pon bomlang এটা কইলে মানে কি মোৰ কানত কিবা এটা শুনি থাকে আজি বহু বছৰ এই একেবাৰে 16-17 বছৰ শুনি থাকে শুনাটোৰ পৰা এফেক্ট কৰিছে য'ত চিচাইড গ'লো কাম যদি গোলাঘাটতো যাওঁ বকি থাকে মাতটো চিনি পাওঁ হয় নহয় কোনে বকি থাকে মই যাওঁ বকি থাকে মাৰি কাম কৰিছে এনেকুৱা কাম কৰে এনেকুৱা নহয় নহয় এনেকুৱা কোৱাৰ কাৰণে যোৱা ৰাতি একদম আপোনাৰ 3:20 মানলৈকে মোক দিছে মই উঠিছোঁ থাৰ পাইছোঁ উঠিছোঁ চাইছোঁ মাইকী আছে দৰ্জাখন বন্ধ আছে পেচাব দুবাৰ কৰিছোঁ বাল্টি পিকনিক যাব লৈছোঁতো তাৰপিছতে উঠিলোঁ পেলাই গ'লোঁ মানে পাথৰ ল'লোঁ নাই ছোৱালীক যদি এনেকুৱা কৰে আমি থাকি জেলত ছোৱালীক এনেকৈ নি পেলাই পেলাই দিব মাৰি পেলাব কিবা কৰিব চুৰ কৰিব কৰিব সেইটো হয় মাইকীটো মাৰোঁ ছোৱালীকো ডাঙৰ ছোৱালীকো মাৰোঁ আপোনাক কোনে গালি পাৰি থাকে গালি পাৰা নহয় কৈ থাকে কোনে কৈ থাকে কি কোৱা শুনে আপুনি কি কোৱা শুনে মানে ধৰক সময়মতে যিটো কাম কৰি থাকোঁ ধৰক মাহ ডালে কাটাইছোঁ এনেকৈ বাঁহ কাটে নেকি হয় ধৰক কিবা এটা কাম কৰি আছোঁ কিমান কি কৰে এই বুলি কয় কোনে কৈ থাকে আপোনাৰ পত্নীয়ে কৈ থাকে পত্নী নহয় পত্নীৰ প্ৰব্লেমেই নাই ছোৱালীৰো প্ৰব্লেম নাই কাণত শুনো খালি কৈ থকাটো সেইটোৰ কাৰণে মই তাৰপিছত তিনিজনে মৰি যাম নাথাকোঁ আৰু মাটিৰ নামজাৰিখনে মানে নাথাকোঁ আৰু তাৰপিছত মই তেওঁক কাটি নেক্সট ৰুমলৈ যাবলৈ হওঁতে বৰ খাই সাৰ পালোঁ Jakong ni phai engkora pliani karbilo charli song di food district committee atum pen pherengkia maikani pont non malom asam gof atum pen patripi ponsi asam mangkang along kedu prexam adim long aron ripen kedu atum phan ke thale siding pon bomlo Lasilhai ke thaler atuma phan sami ke to thak ji adim mate kachepa chong ji adim sami ka prek adim long sami body dam bombo jasmet pat ki hojai nagaw lapen Karbi long hanlo lasi non malom Karbi long buglia long pan sami penang ant prek amrit ma phan thek pon long lo lason si Bogojan pen chenglok Karbi long angkang prek sam adim long pen sami lahai tum wang tahai lasi Karbi long ra tum an sami ke duk strop tok pen akenang sod lo lapen ke lahai nangkebi atma phan sami dimklong pekpe de dangji lapen ki majok atum sami lahai kibi asu atuma phan ki annam pen longli
list pi pe de nang ji la pen pa dolong le de nang ji athi ke ching a hut ben ke long list pu po aphian ma ki chirai de ti la pon da penang an ke karbing long long semi thek pon long lo lesil hai ke bi asu tum phan ki anlam pen mate long list pen ki pr chulong lok le potang te mo ke se tum pen insai pon hut pen semi me thang hejan ma de karbi hejan pu bai fit semi chidia pon un idet pu posi ke se di food district committee konchun bang suna singrong pi pen so dak pen pa chini pon penangan social media long stame thek long lo ilitum asam angkang long jasmet pet eviction ke pe do pon labang so eviction ke pe do pon ilitum aphan karbiang long kaphere me me bang ke la lo jasmet pet patumi dik pen stame ilitum along kaprek adim break jam mate hon the me la poson ke thek pon long do jasmet pet bukulia long son stame thek pon long lo lapen manja lang halapu dimapur kida marod long stame dakta hon the me thek pon long si kitoi la poson stame dolo jasme pet borlang pher jola son thak si kapre dim long stame bukaja long stame ilitum thek pon long lo lasi la puson polutante ilitum ka phere me ang mangkela lo je ilitum ingsamjin kayateng chirok tok ke penjong si dolo polutante mohala tum kiwang setel de da phir bangke ilitum la tuma phan ki plung bangke ilitum sabso akatora dokji ilitum nonda practically thek pon long lo rong ni hang long sona bangela ke men tumi aning kan pen sinang dolo piniar ni ilitum plung nang pule ilitum karbiang long arat furpak sitame ladak bangke sabso akatora dokji cipudam lo polotante kichok che bangke methang along da kichok che dokok ilitum karbi cipudam lo pote karbi ang bong stame kichok che dokok lasi non stame lalo jasmet pet jong se ajo no narlo no adap no anigang samno sita me ilitum hon the me jong si dolo polotante hala so dim long kelang kachari do no bangke kadokare karbiang long solang do arat tum stame responsible bang dolo jong se hon the me jong si dolo polotante jasmet pet kumane arong long jong si dolo polotante haladak gb doji sgb doji alang tum stame kelang kachari dunji phansi nili kadokave rong asara tum phan do an stame chuning ri lo lapen jasmet pet hamphang asong atum sitame jasmet pet elot ki do pen kelang kachari dunji phansi nilitum ahin pen stame alang litum handa chuning ri pati krim lo athe ku pipoloma polotante jasmet pet non dhuburi long asona bangke apranga bangke dhuburi long bangke ilitum langdam lo potang handa hodaga bangke jasmet pet hindu atum si aphai pen a population pen stame ki ong bangke halada ilitum hindu atum phansi thek dam long lostami nona bangke halada dhuburi pu adim long bangke ilitum muslim at khai atum matela angbum ki ding atum ki ong muna ga joine halada ga bangke hindu atum aphan state government pen halatum han ka protect ji aphan amlain sen ki piponji phan sitame alang litum chi parai ponang kok ang dengan si dokok lo lage phere me ang theklo lason thot si non sitame ilitum ladak adimak long mangyong si pibom lang polutang te mo phi ilitum ki lung thuji bo bangala ke itum mathada muni de ji lasi nili lapen ilitum thekdam long todap tumi pen stame ilitum social media long penangan tumge theklong thaipo nagaland long halan dak nagaland tum a government nagaland government tumangke jasmet pet social media long stame alang litumang isi pechinialo je ladaka bangke nang dudlong le lapen nang ke pen dudlong ji phan stame nili tumangke dage khang khethip ji pusi nagaland government tumang pichinilo lasi non dak sitame only hamphang asong chot la puson mai kali deji nilitum apor jong si cheton polotangte morning sam penangan apor law and order phan ke chiki damji phan stame nilitum kengkam bang chi georgi alang litum phan stame jasmet pet non malom chirok tok pen masap so corporate pet pen ke claim ki damji phan stame alang litum long an pelepo kadok ko be karbi solang do ara tum phan stame ke chunu ri bang ke lalo non lom chirok tok pen asap suk ki doji phansi chuning rilo athe pipoloma polodang te halada ka tum jong si do thai ave lo polodang te nor mat bang ili tum ke thek dam long bang ke angring bang ke jasmet pet adim long thongvet polodang te na lo nogam lapen hojai lapen ke karbiang long la long thom long bang si la tum bang ji sta bang ko la lo polodang te ili tum da ka bang ke komane ke chichini che thek pen komane ke mesen komane ke adonarap dokok komen pen karbi tum mata hangke nono ko paduna chikloyoni on thomve chile po list pidet la son stamedo list pidet lo polo tangke la ke angko na che saklo pijo pen lungun lo la se kato ko be karbi solang do ara tum hansta me chuning rilo hala dak pen ke bang atum han non jasmer pet ke bang atum halo pote list ki pi
भाड़ा की पीस तमे इंगटन पन कोक जी फंसी नीली तुम कार्बिलो चारियास सोंगा हिन पेन चुनिंग रिपटी क्रीम लो जसमेत पेट लासो दिम लोंगजोंग सी लिस्ट की पी पेन भाड़ा की पी चीनी टू दैट पेन पटोइटे पेन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में पचीनी टू दैट पेन तमे पटोइटे पेन अलांग ली तुम पटोइटे पेन पी टू बोमलांग मोआ किसुंग लोकक पोलो तंगते लाबांग हो लाबांग सोआनी बांके amuka lak ta karbilo po chinghon rapet ni ili tungge ok sibet women pen bang ili tum matha thedat bo sorni bangke West Karbi Anglong pen Meghalaya dui hoilong kachkoi not langkiroi arong long an kedam tang jakhong ni pa engkore sila pen engkore hini nini a parmant lang pangap chombang atum pen Karbi Anglong ar lukling betar ke thom arlu nang lu choksi kunu pak lapen ke GCB chevan plusi to war ke chislam basai klempon lo lapusona pora hut adu hoilong ke du arat tum pen semi adui hoilong lichare kom dun nang jipu pen a jok pen si adimak long an pale dun pen si lang pangap chombang atum pen lam kam sam pen chingi chithan pon pen si labang su tuwar Kislama pan kam hidun thidlo. Ahoy ai dui along ke dura pen akorti ingira tuma chithei pading nang ma. Ahoy ai dui along li tumar jap thip nang ma. Ahoy ai dui along arjap thip nang ma. Dr. Tuliram Ronghang Jindabad. Jindabad. Dr. Tuliram Ronghang Jindabad. Jindabad. Bon sami Karbi aratum hem ke chewang aphiking king si lang pangap chombang atum pen puthot to work salam basai ke klempon siding puson loksi nini anlu lasi socheng amri border development committee atum chapathripi ponalong adui hoilong kedu rong thong kebra hi aratum to dun pak pansi adui hoilong long le ke chare kom dun nang ji pu pen adui hoilong pen chenglok lang ki rong long an to work pangthira sai klempon lo tapat pen Barnabas bi Karbi Longri Abirta taring ko ragi thomarni narak lang ki roya ratatum alang litum pini social work claim lo ningkan wang sedame alang litum lason se social work claim bom si pini harnian ke ha 1969 aningkan Meghalaya state kilong hot halara isa pillar ki somtang do border a pillar hala so langroyan natural boundary an hala dak an alang litum towar pandam lo mesen penchun lo lapen non to war claim bom hut se dame chumang atum chumang pulote ala lapanga ba chumang phanse ne le pulo lapanga ba chumang atum se dame khamkhe dunde de nangpo lapen khanduli asor se dame khanduli chumang atum se dame khamkhe dunde de nangpo lage mesen pe nitum Karbi Anglong arlu apor nitum Karbi Anglong arlu anse claim choji lapen nitum inchi sita Meghalaya sor da nitum phan pinang ne lapen nitum da pipe netum da chisong durji athema lake netum hawar aprang penta 1951 pensi labang su adim ke netuma phan pitang lo apotsi netume ladak Karbi atumang se apotsi netume ladak duthipji laso tengsi akun netuma phanda state pen state retransfer ki hangalong ta netume chikroi dun thekte kaya tengsi netum ke duji lapen kaya tengsi netuma phan pillar and the erection pinangi pusini litum ka CM sarpan stame tuning report lo tum nakroi arong social work ekam ke CM sar so ye choro par lo ngai tum hanta na sini tum thek bom lo me bom lo itum chumang chi pen ke bom pan itum dan itum pu pen ke bom se me bom lo an nale tum hin pen choro par tik lo nang tum nang thon tap ta se ni tum hin pen ta ching sam jin na pan se chum ta ching wai bom lo la pen yong se chumang atum la pen lo pangap so yong senang litum adui hoy nang pet bom lang tanang litum ladak lang kiroy arat pen nang litum kopi son lo kang pen ke rong arat pen kopi lan la ba itum dak nang litum mahin pen ku ekene AFC ekene kes etum pen ma kopin mata itum dari pen itum nang chini bit ko malam chini itum pan chini pa lo malam chini itum pan chini lo so nang limen se elemen chondrong ti lang kroy iya sar Kedamtang jakhong ni pha engkora ke thom arni Karbi Anglong sen supplier associations atum pen phanke mai ka ni pon aron reben sangti ki phur la pen ke pon ber adimalong an ahok peralam ki chini ji aphan pusi forest asai kham arlu dokmuka forest rain bukle forest range ke parapon sangti ki phur ke pon ber adimalong an humridam si dokmuka forest office ACF Rajen Rongpi Bugla Beach Office Ranger Singnar Lapan ki Langmili Beach Office Ranger atuma phansami complain alu pipa jer damelo
Lason si inut bimol terons penceng lok bahni bai thoma tuman bangki Karbi Longri Thomas Council ma de government atum phan royalty pi pin pensi sangti ki phur ki pon red achok pensi Karbi Longri Thomas Council along pensami midu le lepin lo les government atum phan midu ki pi pin atum phan bangki prabjin pens sangti ki phur pen kiroi ponsabi pangton ponangji pusi Karbi Long Sen Supplier Associations Amaipu Robinson Hanse pen labang so phanke thinu ningje pon Dokmukaren sa isep rong pisar phan samin litum la solo thonam lo tapi nalang litum same la solo alam mange lang cari don popesi kedam tang Saturday ni same alang tum lam chang nang jipidun lo maso teng ben alang tum claim dam madam de ma pasin litum ma kopi ni puthot nang litum phan nang chehang pon pen adi ma klong an litum humri dam si same inut bahania maholdar mangke sangti royalty to the pin pen Consular revenue pana hoksi alna to mangke pinier nian same pena ana dimalo mangke ke thap dam ni tom thek ponong lo asala solong ke thap ponong ke thek ponong mangke nang le to man same dang thek ponong lo nang le tom long video la pen ke dak photo clips same le to nong same GPS ke mari tang abang dolo sam nang le tom tame so mang thek ponong po asenili Karbi Long Sen Supplier Association hen pen kapachini yang tung mangela han lo itom Karbi Anglong CM Dr. Tuliram Rong Hang Sar ke hai alangli consular revenue paong nai pa every month hasik loyon wang alangli revenue ke pha asolong forest along semet pet forest department along nondak dokmukaren along alangli tumabang ke moholdara tumbhan sangti royalty pipin si pa phurlong aret bangke take mang humi me alam lo phong ni kesti ke lef la puchot ke li la tum non son dhore lok bimol teron son ke mohol dame ki jut po boy fit tame alang li bangke phong ni me se tu chot la polo dang de la ke council kachari to mandame ba department funds tame ba CM tugrang hang man same isi kelang plot son bangke chemande lu pasi ni bangelang phan jong daming tu department asor da ke chok che ki dung do ko da maka cerap dun do ko madak par tu memelo moholdar to mo se royalty chipin es ko som holdar man se ako permit chipi thude to de lage Karbi Long arat handa kapamang fu kam galima ba consular chari tumhan CMEM tumhan kapamang fu kam galima na son mangke claim clear nai pasini hindi mangke forest department handa tuning ripon lo na penge aja ka moholdar mangke ke thabdami along aprek atipike pondia along aprek man se tipi jonne langdam de pin tham dim identify pin verify pin man se tipi chelan isu dun ret product de lake illegal set collection lata salat mandame inside dam ning langdam pe meaning lang chari dam pam meaning pusini bangke forest department ECF DFO ranger mandane li bangke Practice Ruti and IMA Difu branch atum chapatru pipan long Difu Medical College and Frapnlok Difu tum trap cheto dun pensi Difu Medical College and Hospital along artaninkan chirkepen abat swal suatuma phant cancer pen chenglok kaprek prek a virus pajok panchi phan pusi HPA vaccination ajai mek kereng pon আমাৰ মহিলাৰ মৃত্যু হ্ৰাস কৰিব লাগিব এয়া সম্ভৱ হৈ নুঠিব কেলে মানুহে গম নাপাব গতিকে প্ৰতিশ্ৰুতিয়ে ইণ্ডিয়ান মেডিকেল এছ'চিয়েশ্যন আজি ডিফু মেডিকেল কলেজত উইথ ডিফু মেডিকেল কলেজ আৰু ইণ্ডিয়ান মেডিকেল এছ'চিয়েশ্যন ডিফু ব্ৰাঞ্চ স্বপ্নলোক তেওঁলোকৰ সহযোগত আজি এই ভেকচিনেশ্যন ড্ৰাইভটো আৰম্ভ কৰিছে আমাৰ লক্ষ্য হৈছে যে আমি অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত গৈ তেওঁলোকক সজাগ কৰিম লগতে একেলগে আমি যিসকলে ভেকচিন ল'ব খুজিছে তেওঁলোকক দিম আৰু প্ৰতিশ্ৰুতিয়ে যিহেতু নন প্ৰফিট মেকিং অৰ্গেনাইজেশ্যন গতিকে চিৰাম ইনষ্টিটিউট অফ ইণ্ডিয়াই কম দামত এই ভেকচিন প্ৰদান কৰিছে আজি যি সাৰ্ভাবেক দিয়া হৈছে এই সাৰ্ভাবেকৰ এনে যদি বাহিৰত এজন চেম্বাৰত বা হস্পিটেলত লোৱা হয় তেওঁলোকে অলপ বেছি দাম দিও কিনিব লগা হয় হৈছে গতিকে 2000-3000ত ল'ব লাগে এতিয়া প্ৰায় 1200 টকাতে তেখেতলোকে এই ভেকচিনটো ল'বলৈ পাইছে আৰু অনাগত দিনত আমিও তেওঁলোকক লিখিছো যে বেছি মানুহে ল'ব পৰাকে আৰু আপোনালোকে ভেকচিনৰ দামটো কৰক এইটোৱে কথা এটা ভেকচিনৰ জৰিয়তে যদি মহিলাৰ কেন্সাৰ হোৱাৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব পাৰি মৃত্যুৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব পাৰি তেতিয়া আমি যিমান পাৰো
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই কৈছে যে 90% ছোৱালীক এই ভেকচিন দিয়াৰ প্ৰয়োজন। চৰকাৰেও অৱশ্যে তাৰ ব্যৱস্থা কৰিব, কিন্তু সেইটো এজ গ্ৰুপ মূলতঃ 9 বছৰৰ পৰা 14 বছৰৰ ভিতৰত তেওঁলোকে অন্যান্য ভেকচিনৰ ভিতৰত সেয়া সোমাই থাকিব। তাতকে যিসকল চিনিয়ৰ হৈছে, যিয়ে নিজে ইনকাম কৰিব পৰা হৈছে, চৰকাৰেও আচলতে ইমান বেছি সংখ্যকৰ কাৰণে বাৰ্ডেনটো ল'ব নোৱাৰে। চিলড্ৰেনৰ যি ভেকচিনৰ চিডিউল তাৰ লগত চিলড্ৰেন এজ গ্ৰুপৰ খিনি দিব, কিন্তু ডাঙৰখিনিয়ে নিজে ল'ব লাগিব। আৰু 30 বছৰৰ অধিক মহিলাই চাৰ্ভাইকেল কেঞ্চাৰ স্ক্ৰিনিং কৰা অত্যন্ত প্ৰয়োজন। সেইটোৰ যোগেদি এই চাৰ্ভাইকেল কেঞ্চাৰৰ মানে যি ইনচিডেন্স, যি হোৱাটো হ্ৰাস কৰিব পাৰিব। আমি আজি যি কাম কৰিছো সেই কামে অনাগত 10-15 বছৰত যি পৰিৱৰ্তন আমি যদি কৰি থাকিব পাৰো আৰু সমাজলৈ এই কথাটো সজাগতাটো বিয়পাই দিব পাৰো, এই কেঞ্চাৰৰ মানে মৃত্যু বহু পৰিমাণে হ্ৰাস হোৱা সম্ভৱ হৈ উঠিব। সকলোৰে সহযোগিতা কামনা কৰিছো। সংবাদ মাধ্যমৰ ভূমিকা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব। ইয়াত এতিয়া 9 পৰা 14 বছৰ আজি অৱশ্যে নাই সেইটো এজ গ্ৰুপৰ। সেইটো এজ গ্ৰুপত 2টা ল'ব লাগে, আজি ল'লে 6 মাহৰ পিছত এটা ল'ব লাগে। মই ডিফু মেডিকেল কলেজৰ ইণ্টাৰ্ণ ডক্টৰ হয়। আজি মই ফাৰ্ষ্ট HPV ভেকচিনৰ ফাৰ্ষ্ট ড'জটো লৈছোঁ। আজি মই বহুত হেপী যে এইটো ড'জ মই পাইছোঁ। মানে প্ৰস্তুতি অৰ্গেনাইজেশ্যনে সেইটো মানে অৰ্গেনাইজ কৰিছে ছোৱালীবোৰৰ কাৰণে, 9 to 26 ইয়াৰ্ছৰ ছোৱালীবোৰৰ কাৰণে। সেইটো লৈ মেলি এটলিষ্ট মানে বহুত কিজনী উইমেন বা গাৰ্ল, বহুত কিজনী উইমেন বা গাৰ্ল ছেভ হ'ব, লাইফ ছেভ হ'ব। কাৰণ HPV ভেকচিন ল'লে মানে ভাইৰাছটোৰ পৰা আমি বাচি থাকিব পাৰিম। তাৰপিছত আৰু যিহেতু আজিকালি আমি গম পাইছো যে চাৰ্ভাইকেল কেঞ্চাৰৰ বহুত বেছি প্ৰিভেলেঞ্চ বাঢ়ি গৈছে ইণ্ডিয়াত, মৰ্টেলিটি ৰেট বাঢ়ি গৈছে। চ' মই ভাবো যে চবেই সেইটো ভেকচিন লওক মানে। আৰু থেংক ইউ টু প্ৰস্তুতি অৰ্গেনাইজেশ্যন যে এইটো আমাৰ ইয়াতে মানে অসমত অৰ্গেনাইজ কৰিছে। मैं अभी डिफू मेडिकल कॉलेज में एक इंटर्न डॉक्टर हूँ। बहुत ही वैक्सीनेशन ड्राइव ऑर्गेनाइज किया है। तो आज फर्स्ट डोज हम लोग ने लिया है और वेरी माने we are very much encouraged also to take the next dose and I also urge coming of age girls that they also take the vaccination because फ्यूचर में बहुत हेल्प होगा। और ये कैंसर के अगेंस्ट अगर हम वैक्सीनेशन के थ्रू अगर हम आपको खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, दिस इज द बेस्ट थिंग वी कैन डू टू प्रोटेक्ट ourselves and our girls. Pinya Abirta ki lan sikang ton puniglo. Let's do me thak me. Kardong.